بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو سجلتي جتنا دقيتن الحمد لله. أنو في دقيتين جرايه خلاص إيجان أنو في دقيه السنس ندقيتني جرتن جتو. أوكي. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ندرا خانين يقالي خرط دابتو كوتو جرا سنين أرانتنا اتدابي جلقبه إن شاء الله وجين أوفنا جتو. أوكي وجين أوفنا اتخوت تادا اتدهاد دا سنين جنة سنين أفيرا سنين أفيرا اتدهاد دا. اوكي هاي بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيرة رسول صلى الله عليه وسلم هجا إلى رسول صلى الله عليه وسلم بيا مدينتي قدانوتي خدو بني دابني أربكم دابني ثاني راهي اتفقنا إن شاء الله. فولا ميقات دابني ثيتن أقباء الكبرى لاليت دابني هجراء الراه هنگا دولا بدري خجوت دابني يجو. أوكي رسولي صلى الله عليه وسلم إيغا ورا مديناتي وجين وليقلتي قولي بودان ورا مدينة لاخا إسا وجين دفي وليقلتي قولي إيغا قولن بودا رسولي صلى الله عليه وسلم ورا صحابة ورا مكاتين خرا مدينة قدانا لا جيني خرا مدينة لا بيتي قرتي تندمتن بي أنثاروتا بي قرتي مدينة جامتو جيتي ميتو. حديث خيستوني دفع رسولي صلى الله عليه وسلم أكجي أني مقالا تكتين أججمي اتقودانو راف مقالا سوني يسريب جامتي ومني بيساني يسريب جاني إسين مدينة راجي رسولي صلى الله عليه وسلم. إسين نما في الرأفوفتي أكا بوفان إبدر سبيلا غرتي بوفان إبدا خنقخ إبدت كانت توري تمتو تمو أفوفسون إبدر وسخ أفوفتي وسخ إسيدا نما هما إفخيسات علي ديجي رسول صلى الله عليه وسلم. ثمبودا صحابان نمو غرتي توتو تانيس به ديمي نمني هندنوني يا خرم الدينا دا خانس دختا والجارة لفجلان والاتهما قبيني ثاني ليساني هوري ثاني ليساني وان هنداه افدوبت ليساني ربي فجتشا هندي ثاني لا خاني بهنجتشو warri gartee dura bahee madiinaa dhaqelleen eenyufaadha jennee dubbanne namni dura dhaqe gaasilaa Mus'aab ture. eegasii namni itti aanee dhaqee Abu Salama bin Abdul Asad faa Aamir bin Rabi'aa faa warra akkasiisantu dhaqee Umar bin Khattaabis itti aanee bahee cissaa gosa lamaatu jira dhukatee bahee halkan kajoo jira خسنتر سند نساء جبالا جاني خان مو خدر به جوسان سندن قبو جان على كل حال أكبهنتو بهني بيثاني ليثاني بهنجتو سنبودان رسول صلى الله عليه وسلم نهفه مدينة خيستي هغا صحابون نساء هندي بهني نهفه رسول صلى الله عليه وسلم هغا هندي ثاني بهنبودا warri hafe namoota waa xiqqo warra deemuu hin dandeenye warra yaabbii arkachuu hin dandeenye warra miskiinaatii fi warra hidhame jechuu warra hidhaa jiruu jira zamana sana.
wanni kun dalagu jiramoo dalagu ittiin jiru dhiiroo. Okay. Haya deemaatuma jiraana fakkaata yoo sagaleen dhaabbatte mallattoo naa handitanii mallattoo sallaaleetiin istaayila kiyya jijjiiree dhufaa jechuu amma kaameera irraa waraabu jira yookaan moobaayila irraa waraaba yoo didame jechuu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam if booda hafeetii sahaabota isaa gaggeessee Abubakar illee hoggaa bahuuf ka'e hin jarjariniitii taa'ii jeeni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Abubakri Rasuulan sallallahu alaihi wasallam si wajjiini waa hilaa mitiire deemna tana keessatti jeeni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkasitti wajji deemnaa jeen jechuu. Kanallee waan laalee natti fakkaata asirraa oofna amma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Abubakriif akka hijiraan hayyamamteef itti hime waa hila akka tahanillee karaa kanallee akka wajjin deemanitti hime ka'anii wajjin bahan. Qureeshiin walgahii godhanii Rasuula sallallahu alaihi wasallam nama ajjeeseef gaala 100 kannuu murteessan. Nama Rasuula sallallahu alaihi wasallam ajjeesu gaala 100 kaninaa jedhan jechuu ni jira gaadamanuma kanallee akkuma beekamu namni gartee hoggaa dadhabame maallaqaan gartee ni qabamaa jechuudha. Ilmi namaadha maallaqaan abbaa isaa ilma isaani gurguraa nama fira isaatu isa ajjeesuuf isa barbaadu seene jechuudha. Gaala 100 jechuun zamana sanitti maallaqa ammaan tanaa miliyoona 100 faa jedhinga waan akkasiiti jechuudha. Miliyoona 100 seekaninaa yoo ajjeeftee jedhanii nama itti bobbaasan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbiin gaa isa eegeeti shira san jalaa nagaa isa baatee isa tiisee waan Qureeshiin mari'attee murteessitellee isa beeksisee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Abubakar wajjin tahanii bahanii gaara Sawrii bakka jedhamtu keessatti gartee qubatan jechuu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fi Abubakar gaara Sawrii keessa guyyaa 3 dhokatanii turan. Asmaa binti Abubakar guyyaa hunda nyaata fiddee isaanitti dhufti. Maatiin Abubakar gaafa san seenaa guddoo dalagan jechuu Rasuula tiisuu keessatti. Abubakar hoggaa dura wajjin deeman jaalala inni Rasuulaaf qabu ta'addaati. Siddiiqii inni kuni Rasuulli gartee Siddiiq maqaa jedhu kanallee isaa baasee fi ka'eeti hoggaa gaara ol seenan goda kana seenee qulqulleeysee boolla uraa xixiqqishoo jirtu hunda cucuqqaalee huccuu ofirraa ciree dhagaan baalaan cucuqqaalee uraan takka qoftiin haftee jaan. Takkitti haftee sanillee miila isaatiin cuqqaalee dura ol seenee eega qulqulleeyse booda ammaati seeni jeen. Innaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ol seene hoggaa ol seene Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gudeeda isaa gubbarra mataa isaa kaayatee shilim jee Abubakri gartee taa'ee irraa eega waa hunda eegaa haala san keessa odoo jiru boolla uraa san keessa wanni isa ciniinfuu yookaan isa iddeefuu isa iddee jechuu qejjibbuu haa ta'u uuma biraa haa ta'u jawwee haa ta'u isa iddee. Iddinaan jaalalli inni Rasuulaaf qabu kabajaa waan gartee madaalamuu miti jechuu waan madaala isaadhaa nuti beekuu dandeenyuu miti jaalala akkasii san amma namni wal jaalatee ilmaan isaatu jaalatee jaartii isaatu jaalatee hin beekan laalaan kan itti dhagahamtu jeeni yine waa takka hin dubbanne laalaan ilma namaa gidee hunda itti ni dhagahamti imimmaan isarraa yaa'u Rasuularra bu'ee Rasuula sallallahu alaihi wasallam hirriba irraa kaase jechuu.
haala saniin inni gatii kana hunda kafale lubbuu isaa kafale maatii isaarraa immoo Asmaan binti Abubakar guyyaa hunda nyaata fiddee dhufti boolla bakka gartee gaara isaan seenan kana keessatti gaara Soorii keessatti Asmaan dalagaa kana daleedee jechuu gabrichi Abubakar Abubakar bilisoomseeni inni immoo galgala irratti re'ee itti fidaa irraa dhugan jechuu ilmi Abubakar kan amaniin immoo oduu Makkaa keessaa deemtu fidaaf haala saniin faamiliin isaa guutuun if kennan jechuu Qureeshiin Rasuula sallallahu alaihi wasallam bakka hunda barbaaddee hin milkooyne gariin isaanii gaaruma kana goda kana gubbaa afaan gubbaallee dhufanii Rasuula sallallahu alaihi wasallam Abubakar achi keessa jiru isaan goda kana keessa if gubbatti ol jaanii arkan isaan kana Rabbi ija isaan jaamsee odoo hin argin achi gubbaa dhaabbatanii walitti haasawanii ka'anii kutan jechuu silaa mushrikni gaagaafas tokko if jala gallaale jara kana ni arkaa jechuu gaala dhibbaatu isaan sakraansee deemu jiran jechuu miliyoona 100 maalleen sun ammoo gaara san gubbaa sharaaritii dhuftee gootee adariin dhuftee killee dhaltee kajooni jira waan sanada da'iifaan musnad Imaam Ahmad keessatti dhufe sanadni isaadha da'iifa akka waan gartee gaa qissaa dhugaa guutuu complete gartee sanadni isii amanamaadhatti ilaalamtu ammoo da'iifa ni jirti jechuu sunis eegati kuffaarri Qureeshiidha gartee Rasuula sallallahu alaihi wasallam barbaadanii dhabnaan ifirraa galan Rabbiin nabiyyi isaa nagaya baasee gaara san keessatti guyyaa 3 turanii achi keessaa nagayaan bahanii Rabbiin illeen waan Rasuulli Abubakriin gaara san keessatti jee Qur'aana keessatti dubbate إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جيني أكثت أتشيبها جتشو سجلي لما جو جرا دقها مو كم دبنتم سجلي انتو نمو دقامتي فكاتي الراتوري وان تدي بنف نتي سوان تكتاك دقنقروني ملا وقاسين كتب دن نين الكايتشو رسول صلى الله عليه وسلم قويا سدين سنبودا نبهاني إسان أتشيوغا بهن عامر بن فهيرة بريتشا توري أبو بكر بلس ومسيخون رأي ختفدو توريخون رسول وجه انتهاني أبو بكر وجه انتهاني بهنجتشو خرا مدينة دا نما خرا إسان أغرثيسو عبد الله بن أريقيت نما جأمو خنمني كيسون غافسا مشركا خرا حالا نما بيخو نما خنا مالقان فلتني ديمن جچو لا نمني مشركا توكو وجين دلغچو دنديسا حاجات انت دنيا والامنان وجين بهچو دنديسا جچو حال سنين خغرتي رسول برباد مغالا دباف نمتچ مشركا كونمو وليغلتيدان خراوان حالان بيخوف عبد الله بن ريكت خن رسول الله صلى الله عليه وسلم فودي أبو بكر وجين عامر بن فهيرة وجين تهاني ديمن جتشو خرا خنا رتيجا وان هدوت إسان قلنا مهجا ديمن إسان كونو خرا هجا ديمن قصة سراقة بن مالك تجرا سراقة بن مالك جتشون كوني نما قرتي بكما غندي ساقي ستي سهري في دنديتي قرتي ثيري خنا في فردان قلوفو في خنان بكم دبين قريشي تنقرر رئيسا باتا يچو نما قال إبا فرطو فر محمد أجيسا فيتن دعا فدا فيتن جرا فدا جانجيچو سراقان إفهماف دبيسان أو ديسا أكجا وقو سراقان بن مالك أرق إساتنا همني قصة سراقاتنا همني تنرد دابنا يچو سراقان بن مالك أكجو Osuman ummata khiyyaa wajjin nama akka gartee damiinatti ganda isaanii keessatti abbaa gadatti ilaalamu odoo ummata khiyyaa wajjin bakka takka taayinyee haasawaa jirru gurbaan tokko nutti dhufee jedha Suraaqaan
يا سراقة جي والمريات جرني بر أبو قال دبا جاني دبي مليون دباتنا كم قونا جاني ثاني والمريات جرو توكو التولسيني وان جين يا سراقة جين أني ريفو خراموغا بهاراتين نموتا ديمن توكو هلالا قاد الدو أركي محمدي في واهلوتا إساته هن أولاني جيبر أولسيني نم توكو بيتا نم نخون حقو مفهدين إسا وان تكاف قدوتي قتي قدو غفل أما من نخوني خانوما قالا دبالي دقاها نما نمتشو خوني نما قدامي نما قرتي أوني نساء قداتي متي نما قرتي وان قدوسا أركتو في سنغس هندا قتي غفلو ديمو متي إسا في سراقا جدو غراغرون ما جرا نمني وما فدا خيست والكتاب متي بيخ سراقا نوغا دبيتنا دغه أما دبيتنا دغه سراقا أمو ريسكي فدتوف ديما بيخ خيري تك وان جرو دنيا خيستي ملكي جاء متوكس دنيا قفنا ما في توكس وان آخرنا ما في توكس دلقوا راف إنما كايون إسا قدو مرنون إسا قدو في ريسك تيكر توقف داتي إنما ريسكي فلتو توقف دات سراقا نما كسيتي نم أسيتو ما بزا دامي تيجو أسيتو ما قرتي نما أكنمتي وان تكدقه دي سوميتي نمتيجي تولسيني أكنتين حلالا أركي قاد الدورة إسان تهون أولا نيجي نمني خوني إفي فريسكي فرأته فيجي لالي قال دبان سنفرأته فون تتافن لالا نما بكخانتي قلون رسول الجيسو فتتانفين قلون جروبابا براته فإنان أتوان تكا قلو الأفديم تسون قدني إسيسي خاستي وان تكا سيدليسو قبتي يو خامو هاوي ديتو هاوي دوا يتو هاوي فايدة انكا بني يتو أكاسم أمانتي غيثتيز وانت كغرتي اتي هالان فرو قفان صلاه هالان فرو قفان دون تاني خولتي سي هاجم سي سراقان دغينيان هاسو جرا هاسو خرط دابه اسانته شكي تكله انكبوجا سراقا هما بر افان ساتين اسانته شكي تكله انكبوجي غرونا ميچان لكي اساني متي ابلو في ابلو واجلا بدي بربادة ديما ورثن أغرتي جين عجيب مرنو لا آتي ورثة أغرتي خون نما كان واجلا بدي ديمو آتي ثاني انقر جين أكمو إني خارك خوني رسول صلى الله عليه وسلم ته شكي تكلم كبوجا سراقان تكو متاعي بكتنا حاجان قبجيتما خير خطت إيافي فرد إذا خادم تتيران هلا دوبات النبات جي هذا منات اللي نمني هلا دوبات النبات جي خير فرته رسول صلى الله عليه وسلم ركبوف غلوفت سينيتو سراقة بن مالك اتسين غلوفتي نما غرتي تقو فدو وان فدوسن إذا برت وان قدون رسولا متي ساسنيت قال دب بكتيتو تندو وكان من بيغاني تاع أبلو تجار ميركوري أركض أبلو تجار قريت لك أبلو مسكينة قريت لك لا دلقيتي مرتادا حتى هذا خيدمي هركان قبته أكذب يا سراقان كن مرتا قال دبر كتون قبجي اتتو كيتو هوغان إساني تليهات دجا سراقان فردي غي قفته لفتي ندر بتجا وان هم بيني فين فردر راخفي أمالي دي بي فردر دي بي نر رئيسي جين دي بني لا واني في جرو نمتجي رسول أجيسو في بربادو جرا أمو إساف رسول آمتي نوما تراتو كو أجيسو في ديما نما تراتو كو أجيسي قال دبو نركده غافة سنتي نما دبو أجيفتي قال دبو نركده أكم علمي نما واتك خبجان قبو زمانا سنت إني أما قال لي سدربته نخوف افتجا إسان ندقبمو هندقبو جتشوفين تيجي ترى باسه دربجا تيجي الدربني لالتن حبسة دي توكو ملكي توكو غرتي أو خادم خجو هنديمين خجو في خجدودا توكو تدبي دربي خجو هوغان دربي تيجي دبي جاجي اتين دبي دربا دبي جاجي تيجي اللي نخلف جي نو
guyyaa akkaarraan tanaa kana guyyaa xiyya jala deemanii miti gaala 100 miliyoona 100 xiyya tana khallafeetuman jala itti tuqe jeeboo gulufsiisu ammas ittiin fufe jee hoggaan isaanitti dhiyaadhe ammas taraa lammeessaa gaalli kiyya gufattee lafatti naqaarsite jaa ammas lafaa utaaleetuman gulufsiisuutti fufe jaa hoggaan isaan biratti dhiyaadhe rasuula sallallahu alaihi wasallam yaa rabbi hamtu isaanurraa qabi ati nuuf gahi ati gahaa keenya kajoon dhageeji rasuuli sallallahu alaihi wasallam rabbi isaa kadhate nurraa qabi namticha kana gahaa keenyaati irree keenyaati humni teenyasi namticha kana nurraa qabi jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam jennaan suraaqaan akki jedhu fardi kiyya yeroo tana miila isaa lamaan hanga sossohuu malee waa takka deemuu dadhabutti dachii keessa miilli isaa gallite lafa keessa gakkute akka waan boolla seenitti miilli isaa kun gakkute dachii keessa numa sosso'a malee waa takka hin deemu Suraaqa bin Maalik gaala 100 rasuula ajjeesee fudhachuuf deemu jira dubbii yaalii isaa laal yaalii itti deddeebi'ee inni godhu jiru nama ajjeesuuf yaalii inni godhu jiru maallaqa argatuudhaaf yaa atilleen gartee karaa halaaliin waa dalagattee argatuuf karuma halaaliin sanuu itti deddeebitee dalaguu qabda yaa itti deddeebitee yoo daleede itti deddeebitee yoo qaraate itti deddeebitee leenjii yoo goote ispoortiinis waan takka inni baataa jechuudha Suraaqaan akki jee fardi kiyya yeroo tana miilli isii lamaan hanga jilbaatti kufee boolla keessa seenee hin sossa'u ammas itti deebi'ee waan jiru xiyya kiyyan baatee jee raagatti ilaalachuuf xiyya laman darbee hoggaan darbee nin qabamoo hin qabu jechuun darbee ammas kanin jibbuu bahee jaa kami kanni jibbu hin qabdu jara kana jalaa deebii kajoon nabbaa jee hin qabdu jalaa deebii kajootu natti bahee jee jennaan xiyya kiyya kana khallafeetiin ammallee itti lallabee jee boo nagayaan isaa yaame jee naaf dhaabbatan jee aboo bakka dhaabbadhee gartee balaadhaan hin deemu meegaa dhaabbadhaati hayyee wooma taatee meegaa laffaane wooma wal dubbannaa jeen isin qabuu dadhabne warra gartee du'aayin teessan nama qabdu hoggaa kana fardi kiyya gartee marraa hedduu gartee kana kuffisaa ture sun rasuula sallallahu alaihi wasallam wajjin hoggaa wal dubbanne naa deemee rasuula sallallahu alaihi wasallam itti na dhiheesse jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ormi kee rasuulaan ja'a Suraaqaan ormi kee nama si ajjeeseef gaala 100 akka kennan labsanii jiranii namni waan si barbaaduuf gartee kanaafin anis deema jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammallee itti fufeeggaa sinqii harkaa qabullee gartee namni isin barbaada ani gartee dubbiin teessantuun hin danda'amtu harkeetiin jira hoodhaa sinqii tiyyatanallee jeen sinqii tiyyatanallee hoodhaa jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam sinqii isaallee irraan fudhanne Suraaqaan gartee wanni inni jeen namarraa gartee nu dhooysi jeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan biraa nuun godhini namarraa nu dhooysi nama gartee akka nu barbaadu hoggaa gartee hin agarre je'iini nu dhooysi jeen Suraaqaan akki jedhu xalayaa nagayaa fuulduraaf na fayyadu dubbiin teetuun hoggansi ilaalu gaawaan akkana laaftu natti hin fakkaattu naaf katabiin jeen jaabar laal Suraaqaan kun nama useetuma gartee nama useetuma tokkoo miti yaalii godhe fardarraa hoggu 3-4 kufee hin danda'amne wahii bakka kana jiraa arkee waraqaanaa katabii jeen tagartee fuulduraaf na fayyadu rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni katabsiisee fi waraqaa Aamir bin Fuhayraa ajajee akka gartee naaf katabuuf jaa gogaa irratti naaf katabee eegasii rasuulli sallallahu alaihi wasallam deemsa isaa itti fufee Suraaqaan nama rasuula sallallahu alaihi wasallam barbaada deemu karatti qunnama hundaahu karaa kana gartee awwaliin gaheetiin dhufee deebi'a humaa hin jiranii
jecha nama irraa deebisee jechuudha. Suraaqa kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jeen jaan qisaa biraa keessatti yaa suraaqa gaafa gartee shawaaliyaa faaya waan adda addaa mootii gartee warra kisraa kana gaafa kaayyattu maaltu sitti dhagahamaa jeen suraaqa warra baadiyyaa hafi khagaala dhibbaaf jecha nama ajjeesuuf fiigu ruum jechuun gaa mootummaa zamana sanii gudditti waraanni keenya ganaa isaan kana cabsee shawaaliyaa sitti fidee se uwwisa gaafas maal jettaa jeen warruma kana guddaa kana baantaa jeen warruma guddaa kana suraaqaan gaafa mootummaa Umar bin al-Khattab gidee gartee warri sun cabe shawaaliyaa sanillee uffatee jaan jechuu haala saniin cinqiilee rasuula sallallahu alaihi wasallam waan adda addaa karatti isa qunnaman keessa takka tana qissa ummu ma'bad al-Khuzaa'iyyaatis ni jirti takaratti gartee isaan qunnamte tiititeen islaamee tokkolleen isaan qunnamee tiititeen kunis gartee karaarraa gartee re'ee tiisaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkasuma Abubakar wajjiin tahanii gartee itti dhufanii re'ee isaa yoo aannan qabaatte akka isaaniif ilmu gaafatanii re'een takkalleen akka aanan hin qabne itti himee re'een rimiya darbitee tan aanan hin qabne takka rasuula sallallahu alaihi wasallam birani fidanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbi kadhatee aanan guddaan namaachi jiru hunda quubsu irraa ilmame hoggaasan tiititeen rabbii jee atiin kun eenyuma akkatti gartee re'ee tana re'ee goggooyduu tana zamana goggogaa kana keessaa baafte atiin kun eenyuma jee gartee gaafateen jechuu hoggaasan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam yoon sitti hime nadhoo isi taa hin himtuu jeen barbaadamu jiraami jennaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam ani muhammad ergamaa rabbiiti jeen tiititeen nabiyyi tahuu isaa beeynaan itti amanee shahaadaa qabatee jechuu qissaa ummu ma'bad al-Khuzaa'iyyaa tilleen akkasumatti karaa irratti gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo deemu ummu ma'bad tuni nama karaarra gartee bahee nama nyaachisuun beekamoo nama karaa deemu imaltaawaa kana gartee itti goranii irraa nyaatanii biraa dhuganii kana gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam isii biraan hoggaa dabru itti goran isii tanattis nu gartee nu laali waan aanan qabu yookaan waan nu nyaachiftu jennaan arra waa takka hin qabu jaarsi kiyyatti re'eedhaan kutee re'een takka ta deemuu dadhabdee beelaaf jecha talafa kufu jirtu takka as jirtii san qofaa jiraa jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam rooma san nuu fidaa jee re'ee sanirraa hillee ni ilmee barakaa isiidhaa gartee rabbiin itti guutee fi harki barakaa ka rasuulaa sun ni tuqe du'aa'iin rasuulaa ta gartee rabbi biraan deebine sun itti daamtee re'een nama achi jiru hunda quubsitee aanan guutee oolte jechuu abbaan manaa isii hoggaa deebi'u kaifiifuu gaara kana keessa deddeemaa oolee re'ee nyaachisee waan nyaachisu dhabee zamanni zamana gogaati humaan agariin hoggaa dhufu re'eettiin isaanii huno aananis irraa ilmame lafa guute gurruun isii guute maaluma dubbiin irraatun jennaan ummu ma'bad takkaa waan akkana arkeen beeku jetteen takkaa nama akkasii arkeen beeku jetteen suni dhugumaan khani gartee warri qureeshiidhaa barbaaddu san dhugumaan isa san ta'uun oolu gartee nama biraadhaatii miti jeen jaarsilleen isuma san ta'uun oolu nama akkanaati ummu ma'bad suni shamaa'ila rasuulaa hoggaa himan jechuu rasuulli maal fakkaataa hoggaa himan waan isin dubbatte gariin nama tokko tokko khaasammuun isaa nama kana bifeessuu danda'u jira haalaan akkana dhaabbinni isaa jiddugaleessa namaati garaan isaadha guddaadha miti qoomti isaa guddaadha rifeensi isaa akkanaati fuulli isaa ji'a fakkaata rasuula gidee himtu ummu ma'bad allahu akbar qissaa gartee rasuulaa خيسا وان غرتي رسولي فكاتو نما هم خيسا تكم معبد يجو ساعات xiqqoof wal arkanii ana wal bira dhuganii deeman saniif jecha sunilleen qissaar kamte rasuulli sallallahu alaihi wasallam Zubairii fi Talhaa illee isaan lamaanii Shaamirraa gara Makkaa gana amma deebi'aa jiru naggadaaf bahanii wal qunnamanii jarri gartee dubbii hijiraatun isaan boodaa taate Makkaa gartee meeshaa tana geessinee achi ilmaan keenya fudhannee deebina jedhanii ka'anii karatti gartee rasuula wal bira dabalanii Zubairii fi Talhaan daldalaa fi gaaqaytaan deemanii rasuula sallallahu alaihi wasallam Madiinaa seenuun duratti guyyaa tokko kan hafe isaa wal qunnamanii rasuulaa fi Abubakariif
هنسولا أدي بيشام الرافدن هارا واتوسني براخوتن جتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة سيني جتشو أما ختانوغا رسول صلى الله عليه وسلم ورا إذا وجين جرو وجين قبا جهني قيان سني ربيع الأول قيا خل علامات لال قيا رسول الله تلي ربيع الأول قيا خل علاماتي رسول صلى الله عليه وسلم قيان قبا دكلي ربيع الأول قيا خل علامة أمتى خل أفرفا إيجا نبي تهبودان إيجا نبي تهبودان أمتى خل أفرفا لا أثر اتفوفنا ملتوت ولا نيجا بكتنت الأبناء إن شاء الله يا ربي جئ سجنتا براتي ولد بنا أنجزتو ربي نقرتي نجاها نهاجر أشيسو ورا رسول صلى الله عليه وسلم جالته جلديمو قياك يا مالا هودي ساتر رادوغو ورا قرتي أرارم أركتي أولا إساقبتو ربي نهاجر وجولي تينيس نفاقات التورا جولي قابنو ورا إنكابنس ربي جارسا جارتي إسيني هاخنو ورا هيرومين إسينا هيروم سيسو ورا قرتي hinfuudhin rabbi isin haa jaaru warra barattoota warra hayyoota rabbi isin haa godhu warra gartee amma wal fuutanis ilmaan gaggaarii rabbi isin haa kennu asirratti dhaabna assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh